یانەیە کوردڤین یا فوتبولê ku yaneyeke Kurd e di sala 2017 de li welatê Nêmsayê hatiye damezrandin, tîma xwe ya zaroka jî amade dike ji bo beşdariyê di Lîga Nîmsayê de bikin. کوردین نادیکا کوردی الویداره 2017 ده هاتیه تأسیس کردن 4 تیمه و نه هنا تیمه رجاله و تیمه رزرو و تیمه 12 سالیه و 10 سالیه و ام پیوینه اونگش آریکار من به تیمه هنا را اب تیمه هنا که نادیا کوردین کورداد مثلا الویداره ام پیوینه چیه که الویداره وینا رونشتی و او جی آریکار به نادیا هنا را به او تیم زارokên temen 10 salî ta 11 salî li xwe digire ku ew zarok bi giştî kêfxweşiya xwe ji wê gavê diyar dikin ku derfeteke mezin e ji wan re têde behremendiya xwe nîşa bidin û dibin navê tîmeke Kurdî de beşdariyê di lîstikên cîhanî de bikin û xewnên xwe bicihbînin. Navê min Wan e şixamiştom Nadiya Kurzîn dîzim û emrê min 11 salî ye. İnşallah maha siyajim بربحن أو مرتبة أول بن وسباس. معايا زس لعبة كوردفينم از 10 سالي من و على كاليغا ام ببليزن وام تخازن مستقبلي مجالكي بلن بفه وزاروكو ام بيتر بفن وشبيلا باسي موان واتشيتكم وجالكي صافي. نعم محمد اسقام شلومه عمري 10 سالي ناديا كوردفين لازم حرقين امتين عبر لازم ازقال كي حاش كريستيانو رونالدو استخازم بومك رونالدو. نعم معالانه از ناديا كوردفين لازم عمري 10 سالة اتهم بومك ميسي. از فرهادم عمري 10 سالة از قام شلومه از فريق كوردفين دما هر إيني امتين تليزن الفيدي از حج ميزيتكم از خازم وكم يسيبو. یانەیە کوردڤین xwedan 5 tîmên futbolê ye. Du tîm yên ciwanan e û du tîm yên zarokan e ku temenê wan dibin 12 salî de ye. Niha jî ev tîma pêncan ya kotê amadekirin ji bo beşdariyê di Lîga Nîmsayê de bike di heyva Adarê de.